Humboldt CEM Sri Purnachandra Jamatia, along with Humboldt MDC Sri Dhirendra Debarma, addressing the gathering at Paichankami Killa during the joining programs comes awareness event for the upcoming 29 March district level March gathering rally at Udaipur. You report TTTV. Belakang hambai tini seng baicang kami o paicok pajak o jaga cikon te program ni bising te cini bubagrano hamdagoi bubagrani nahor mungno te bu phan krak khaina ni bagoi baicang kami ni prai 9 poribar 11 votar tini ketal khe cini ti pramothao phaiwe sini movement no te bu krak khaina ni bagoi borok tini joining khai phekha kabangma party ni yakawai jadre pol party ni yakawai o pandau paisok phaijak chini oro block president ti jablem ni tongo chini joint chairman tongo teibu hasal ni chok phaijak borom ganang Dhirendra Debarma nini damsara kochusera ni MDC bo paisok phaijak chini oi table leader rok bu tongo nge o pandao chikonte ni bising ophane je joining khai phenai rok chini takho CPM Congress BJP ni jadre pol party ni yakai phainai rok nang kha kaham ya faru phainai chalo chung borom no teiwe tei bchini bubagrani nahor mung tei wansau mung no chung chini amsaigo tei bkrak khe khailainai hai hanai ang kasar mung ya faru pai thau hai ne hai borona hamba ya faru chini bubagrani logeo phanoi bskango soba khainai ni bagoi phaimani bagoi hambai